Tal sé? Ní fai. Tá brún am gur hála sé sin a réir. Ach an áíre. Cheap me gur am éis sé dhéana stalir. Dúirt me leat an ngotha gaga Angela nach tu go chasach tribloid. Tá an droch bhríonn sa man sin. Wysad, fi ma smuoine. Nach chuil sé thar am aine rud a cinn jazz dhéana le chéile. Cad a cheappa? Ja. Chet mu ghalin áitcint. Áitcint speisialta. Díreach a bhar sin. Imacht bhaith chuile gana. Wysad Nancy. Siarlam go mór é nó nach bhfuil annach a bhar sin. Gan daoine eile bheith hartaran. Cáú tribloide. Tá agam sa cad is féidir am dhéana. Béidir, nuair a thiacha mé bhhaile, go mé surprise agam deit. Hiart. Mesta cad a cheappas Pedro ar go seohhaile di. No Sam. Tíoríban maidin? Just mar deargart. Ja, well tá a cinnt le ag món seo. Mó? Tá bránarm. Wel tá súla am gúil. Nar úrt me. Wel, tá dá máiste dínta na séir chuí. Get a goil gí chuis mesto, gos neu sé pín wabíach sa goi. Ja, well na beach an nimní ort fé sin na bhd, brenn sin na dhéisiún. Chopád is nach mis fés siir leis. Níl builást. Gom leis gil, an féidir lams rud a cinn siúrá. Cabal le di? It's just tá Carlam. Bhíh sé gona dribblóid do bhar rud a cinint. Tá sad déanamh rudaí amaideacha. Well bhris sé seach san áit seo, ach in áit sé a chúisih chuir siad ícail ar obair dhéanamh, mar chúte bhar an domaiste. Daibrí sé ar ceann. Ní rá sé dribblóid a rísin í, dulnam sé ceacht. Beidir go naibhróchan rud cinn an seo. Tú craiceid an áithioidí. Í sinna bheith gobad in sebe? Daibrí sé le seánaí. Tá sé sa trí blion sa golas níis. Se. Well, gur mád a días is smainú. Nícim cechan ébre a sin an seo. Ach cén fá. Well, man ní me gar go gáile sí macha a hiile scoachta. Ní me go leis ar scoil dúirt me sin leit. Dina tú cepi rud a díras me se leit? No, ní me go leis is sin mach an túil chum mu mes teach ríist. Brenna, níl me gurí me leidir chuirteach an seo. Ach tá sam faoi seo. Tá sam chuta mé rá. Nach bhfuil bhra. A thuirsint nílim se ag cansla me hismóra. Dag me bailile is nuimiid le leir le chéile óhin. Is nar a hálinn sé sin ní bhín búteirí ar bíán. Fuair me sé sean eile. Ach mar padar is mór an seo níl sam cenchlaí meid minis. Na dúir sé bhn seans cinenne do mó. Ní gága me sé gobar lá amsna táda. Thuirsint? Well, nílam san siúpa. Tuaí me sé air den rud a le gohra. Didug si bh gobar fumsa. Ó níl sam a níl sam. Thug tú seans domsa bhra. Well Arno, maíonn tína sergeant. Déad mu dhéanamh ar bon trílach ar dús. Cad a ceapan sibh? Angela, clíme ar an B&B agus dúirt Saralam go rá tú Somália. A bhfuil tú reis le taig mar sin? Níl, mé. Bhí coplúd le bailúgam sinna lí. All right. Cogur, an cuivan leat a réir nuair bhí tú a caint mar na cruises sin? Well, bhí tú árá go rá siad an réasúnta. Is cum go dé go résantas bhí siad, bring le bhhain dúsa go bí. Oh. Go tíon dochar bheith bring le. Se. Dochar ar béastáid. OK, Angela, tais gom gúil tú gan óthach. Feice me húsláán. Ceachil Nancy, bhil bhí me cumú an bhhacht, cagúil si trína chéile. Trína chéile? Cén fá goach sí trína chéile? Well, tá sad. Leis sinad agus choirt. Se. Bhí sí chorathe cat go leor. A chu nó ban tuiscinach mar Nancy, níiad si gana bheith? Bhí me gluchar níos tuisce. Cagúil si ar bháin. Úsad bhí me cumú beidir bulisteach a cearbáil.
Le couple of Danish na rud kins. Bearlam nach na sin, mar miste leat. Oh? Op ní hehfuil me gur bheith mí bhuioch nó drochféisach. Ach mar an dearme thosaí choratha agus búil semach mar ire hééis ar hála go hinad. Tátín scíhahí le go deach sí aici héana agus. Bear nach mar chéan chóirteí aici fuiláir. Gur maithe slán. Slán. Bar an bram sa gemacht. Nu ben met er nog niet aan de gang sting alle. Wat hier al zag niet in. No. Niet laat maar lauken. Ze dan ga je niet meer gaan staan alle. Creëer te heen. Well, come on, hoor. Dat is toch boring. Is dat de zachte person around maar taat toe? Ook aan mijn lesje winnen. Ik heb de keer mee in. Ik weet haar te bekelen als er de kind. Look, beter roet ik er sterk hard. En niet nog altijd wel maar arms, alright? Hi. Hi. That's more lady in the hub. So? Tada, check that and mate. Yeah, that's I'm good. Well, it's alright. Tá. Janice. Ní chréadm gur hála sé sin inné. Cad a bhí tú cuiinú bhíal? Bhí mar chun náirí. Agus maidir le siúd, well, beléir go chum le siúd fhí hada. Bernie, fannig cúin. Ní má le ír na chluiste le be. Cic ná beanna dhéanacha lehéid. A caihéanas cur fir fósta. Is gan náir i behara. Well, inti te sin go leir fuha. Is bhí cén sa sórta. Tá do hón ráte de denim net. Níl ná buil arm. Chréadm go nearna sé lehéid. Agus Evan bocht. Fá go mach Evan is a scéil seo. Fog Evanes. Oh, take him. Sin hasins wat san isisibe. Wel tú de fort áraétsa. Ó tá tú haar cína casta ru na chulis. Ní nach chéar se chailipe, is má tá a dacha. Nach benis. Víl, má cheapan tasa. Go méid tú hénig sí héine diana. Má gus déití le chéile. Tá dola mú mórart. Beidir gníanaan si iireachtaí héna chuneáil ach inéar an lei. Ní féidir an chlog a chuir siar má deara? Mus ik a héin ach gon dú fó mús gom. Agus ní chuimníimiid. Gur an lán go ben rud a smó heasta weimse. Na go meach páistí am hénig ag Bernie. Ola Bernie, ní me gur a tada bheile dúnam le. Am tún bhein déad a síl seo. Rory! Rory! Jack! Hi. Fi me gur a focail bheith agam leat. Robert left. Right, well, tá má began in begim leach fí Dylan. Cyn bella? Cuid gan rud í mén tú rá leis. Ar nós? Well, ar nós in é. Cyr dúirt me? Bhí tú caint leis fí Carmel. Sí Carmel a bháir? Ie, tá agam sidach. Digan tú leis an gaintear fad tá Dylan ag gaí cin an méhocar an hain. So, cyr tá tú rá? Well, sure, tá mar rána go mulling go méidir go métha níos cuairmí fin méidir dearn tú leis. Oh, right, Nish.
Well, tá molla níos fearr agamsa. In seomid an éireann na gá. Is mise a athair tá si de ceartaigh Dylan an tola sin a bheige. Bhís agam gur bastard leile sa chuha chéadú riomh leag más súlart. Éis le tain. Ba sean sampla has spánanta de Dylan, ne? Díní waslú nuair a cluisin tú rud ag an nach daithníon le. Ní mar chun seaan se sa tráid a géitú creisin seafáte. Dir mar rud a bháineat. Cunne amachhain fest agus cunne amachá Dylan freisin. Oh, hello. Rydyn na Germod gyda tú hart. Dyma tyrsa a ffánart. Cwyfys at lyd ar yn sio? Oh, am y bynnys. Angela, ce hwylta? Dyma cart gyliogr. Oh, nis da ti'n ffordd na. Carc gyliogr,
Bhí mar áras na costimíorí tíir maidide nach bhacha me breanú chu maidiú. Nis brean má bhean tá coppla costimíar hálantina gur a deach. Wel, mae te sy'n gwyd gydila genw. Be mae siw chwys y steie ar y hig sy'n. Ter laat die vala dries. Rasje de haan je maar hier. Am bhfuil dein catú fisihad cecha ilis na mrá láfseile. Neart léadar a cha acu. Rúni be gon rebelle na ríiste. Lígan ó cheappa gúlim lá an nuachtar a bach tas an gúnaí ce hen bas. Nach bhfuil is? Ó tás. Tá a gúlis. Agus hála sé sin. Míal. Kom eens kill Galini. Moet ik er toch? No, niet. Dan moet je loud let. Daarin moet je dat playen. Ach, niet had dat nog leggen. Right. Well, dit komt het kastel hele. Wat je kunt bal, was maar let. Sure. Kom maar gluchert. Right. Oh God. Dan winil de moaro. Oh, Sean led bocht. Less of the Shanlad let the hell. Wow. Carolum to Lena Shilina. Tog your bone amsa nach will set it had the fuhub. Tit raw. Vince! Brother, no stop let the hell. We'll take it in. Come a wad row wogwits. Well, to some go to all and grand work as to main raw let. Oh, Vince. Dorira, Katrina. To she ain't to revenge on there, let. Your own maid show well spree. Tá rud éigen an seo nach digam. Tugann faoi dearan seo gur aistríoch an pub is Jack Nana Mawan tamil beaga hin. Bhfuil sibh cinnte go bhfuil sibh géire é aistrí reis sa dá animaríis. Tá mai smaoine ar an driblód is ar an gustas. Tá ceartta tin in seat. Ba dearmad a bhíon sin. Níor cheart go darl ha sin ich het léirío. Agus temide gerín déine mar reis ar a pub. Na bhfuil héig. Ó, tá. Rúpa go bhhain eile. Cén had sglachas seálaigh. Díadach mu é ana lurthach. Well, dí leon Jeffrey ar an bhfuil? A té? Ní lena gaithe lena scalab? Well, má hí míonn sibh an papir seo, féidir mé rudí a chuirsa túúil an cheadrád mar in na mórach. Beidir go bhéiteach sibh teachtas teachtaí an ifig ag go trí. Ínta, be me John. Nis. Sníon sé sé an Jeffrey go chuí me na richan faban, you know? Pap sogaine? Tifmid. Ní ra me súla cuairtóirí, níor chéir me mo chud gréige fiú. Nancy, that's tá. Bhí me ceap béis go déanaach si telet. Ní nach coppla déanais. Gur bhaga. Thuirn curagaid fanna leid cop an téach. Bhfuil leis an íar in ancient, níl mé garachtáil céad fan géad, de bhí mé díreach an lí sios. Nancy, Brenna, tá sam cé tá tarlo. Agus néit se seo gáile ra níos fáid, Brenna, catród céal? Cad seo? Chur isteach ar an áthar bocht? Ceúil tú stóirín. Bhí gáí níos fear. Well, tá rud gin Jamson seo a chur is da ar de leicna. Rá hicad, chuig, Barbados. Barbados? Well, bhí tú gána gur dogadí an Caribbean, fu me marga íntach ag an nóméid dearnach. Ba mí na málain faoiara. Cána bheith meid dalán? Amárach. When er doet je de no met jernach, je rennes je den vreeg. Kom eens keer weer neer, maar ik is toe. Ik ga met je pakken. Ja, Kiense. Wel, we gaan time, Maggie. Vek maar op. Slaan. Shadjirach ke de haast sinds wanneer. Sire braas en rien lechele. Ach, Daniel, amárach. Nancy. Niel me geri hele chlustal fooi. Dat is je tilcham. Anja, Bert. Agus kon dinner ar be eile chuisteachrin. Stil, measta bhfuil ar nóhan stocaíon, eh? Jack, díach fearr weim. Brenna, me an gáíon chum. Horst gebn díach fe uach chuig. Tá me casta le míhall. Tá búnar an Bernie, ní féidirm. Ó, wat go leit kins? Tá ma hain agus Dylan ag imach lingar dúir seachtain na fada. Ceap me gur lúma leat, no?
beidir gur lo. Tá chluig na sibh na leintí seo. Mas cíans manis? Well, tá brúnar an Bernie. Ach, tá an taxi ádaí an. Ní tá efn a hort no? No, níor bhile me sinnéana. Oh, sure. Tuag mar gannig céins? Oh, well, sin muide. Right, Dylan, fuck shot. Slán, bhí chan time agaí. Slán, Bernie. Hello, Rianna. Bernie Shoigan se. Rianna, mas me an Garian ram. Tá duine cinn tééis me ligin síos ar nóid dearnach agus me cuating chun air hort Gavin? Oh. Well, cefachtar an tú leta. Tíach si video agus brean ar le chéile, an seo? Aintach roi'n gur míle maithad. Herta leir tar se hocht? Ok, feic me sinú. Slán. Come on, it's just as good a deal. Fer an August yng Ngordin yn ein I fi tasib, ha? Mes dwi'n isciag i'n mwnci. Na bachle, sioch I wyl eidir. Is dat goed ege? Kom leis gael second. Roger, sio, si sies. En jij laat is een striepig zijn. Hey, bicormach in is, right? Bicormach? Kunnen je voelen, moeskaram? Ik slaap al in de hele machine. I mean, nog wel nooit de berg. Maar kijk, ik weet dat Jenna. Niet zin ach, Emmy dad. Dat u posten. Zo, jullie gaan de Amsterdam zelf wel aan, ha? Ben ik? Dit is heel erg vet. Zachts begal hard als gewoon waarde is een beetje graan zijn. Alright, it's Laura's shin, okay? Dit is raw, dad. Dit is raw. Right, so, Coromit. Just foggy, Katrina, right? Oh, we gaan naar Malad met perfume door de gids. Branna, niet meer aan, just foggy, right? So, kom je wat alle nacht? Babysitting, sinna maid. So, ní hot date, mar sin? No, ní ha. More and through. Just give over, Mum. Wow. Multa nervíse? Neil. It's mahlo me, okay? Okay. Is Queen na mo kan ken an nerví mission ní zoige? You mean tot u fast Susan is? Okay, dat gest dat le sin. Ja, tada. Kan me shemo. Mikey van second. Wat er ik aan de raga, dat bramache. Wel, ni hast in wel willig geraakt. Lak wel hot date agad heen. Anwillen is? Sja. Tu heen is een boek als je het had posten. Mi hall an tanamata Eric, tá sé scartha. Tá mass agus ceannagin ar chéile. Oh, like having it off, huh? Is ceart hagan an ceart ditse bheith seanamór glumsa mar sin. Well, Mr. Moralistic. Tá is agad gomagra be mi hall an chéad duine bhfuil mé mór leis, le fada. Ach fós hain, tá sé posten. Víl, tá bronam gúil má máil. Ní fed an tribblad bhí an babysitter chortú. Bhí me cap gíoch Jack a cha sé héananig Dylan bhláit. Vernie, stop my van. Ní hoog sé seo wat. Pe you wart sí síos. Oh, all right. Well, sé go sé. Tá mé gur rud a cinnteart. Tá bronam, bút all right? Oh, Neil, wat wil al zien? Rina. Sam ar an tá eile bháilms rud cinn rád. Vernie, níl sé sna difricht. Well, dina sé zifracht tromsa. Ná bhíl má tá tasceircheachta éis. Well, catú tuiscin sí fára bheith ar go bhhain mis fiú rudaí. Nou, ní mar ránach dó me éisú, ach in an lei. Vernie, stop my van. Ma cheapan sa gúil me go le réis níl nach letse. Tá tú níos craceilte na mar bhí me cheap. Níd geircheachta éis. Wel, cifar ar tarmheocht an chamber sin? Mar tá rud amháin tá me dhearhait. Tá me gur divorceart.
tú all right? Neil, there was still fill out scene. Charlotte, hey, see she's. No, look, Barham's go wala. What? Carry on his mission. Oh, I'm not bound to go Bernie Dash. Please, look, ni she what? Yeah, all right. Okay, I'm in that. Thanks. Look, gleamer bothered, okay? Hwyl to me, ceart go leor. Níl ma tarint yma as y díla Daniel. Isteach tas lam san se bhean. Na bíocht tas ag ar amad anna gana gíimsa. Sin mar go bhí an, na go dúrante an fob eis chutse, chuníal, go darnocht tas a siar as pe mar go bhí jantad le Daniel McLachlan. Inis... Yn anam J, si she's dryd y fel, agos eislwm sydd dan chydwy yn dy hil. Oh, hi. We gehoord kerkeloor. Will we in the house leven? No, we rin a teen, who's your walya? Well, we Chinese ein. No, to haven't tau, to sin a chola. Well, that's all right. I just... He's shock as de godse meid. Tom maar heerlijk er kolskar. Just, ik heb hier nog 6 ook het oor. De bijna ik en ik ergens. Thais am gymai gyda Daniel y fyr hwyl sgam y ffocer. Ys ansbyr y dansera. Corig mysio ffrid o'n tŵs. Yn siarad ys yna rira gros a gestio mwys y codiw lysyn o'r goia bi. Cer? Níor a tuach a... Dí gan nortein? Con i'n droch yn y lad, bynd yn y mahi goni o gyd. Wel, plechyd. A dwi'n chwy glic leis sionach ymach o i'r boler. Charlotte. Gramad. Branna... Gramila ma had zacht vanig klam. Is er klam goed triple hier vaat? No, habere. Wel, nog wat om zo vijf gemaakt. Gat we macht. Niet meer er veel omheen is. Anyways, sin tú the grandma gear gluchart na, I might just wonder cechar cholort live in the camera. Oh, wie zit hou? Gus Bernie, cechar si sin sin sprechta. No, ni raw. Oh, de kindse? Yeah, het al.